Kamara HARISS w'umudemokrate ndetse na Donald Trump w'umurepublican. Biragaragara yuko Kamara HARISS agiye gufata mu majwi Donald Trump ubwo amaze kugira amajwi miliyoni 63,313,738 akamaze kugera mu majwi 47.35%. Mu gihe Donald Trump we amaze kuba yajya muri miliyoni 68,888,969 akamaze kugera ku majwi atanyinyuka ya 51.2%. Nagushidikanya Kamara HARISS agiye gufata neza Donald Trump ubwo amaze kuba yakwigarura leta nyinshi zigiye zitandukanye zo muri leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu Kamara HARISS nagushidikanya turaza kubyitega yuko yamaze kwigarura Carolina ndetse na Georgia. Uyu Kamara HARISS arakomeye cyane ndetse biragoye kuba Donald Trump yaza kuba yabasha kuba yanyinyuka muri aya majwi, dore yuko uyu Donald Trump abaje kuba yaguma ku majwi amwe mu gihe ari ku majwi ya 51.2%, mu gihe Kamara HARISS we ari kuzamuka cyane mu rwego rwo hejuru mu majwi muri leta zunze ubumwe za Amerika. Aya matora rero na Kamara maza araza kuba neza yagaragaza uri bwegukane iki gikombe cyo kwegukana ikamba ryo muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ubwo twavuga Kamara HARISS yigaruriye leta nyinshi za Colorado, California, Washington DC, Delaware, Connecticut ndetse Hawaii, Arizona, Maryland, Massachusetts ndetse n'izindi leta twavuga nka New Hampshire ndetse na New Jersey na New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island ndetse n'izindi leta nyinshi zitandukanye nko twavuga Washington, Virginia, Vermont ndetse n'izindi leta. Mu gihe Donald Trump mu bari kumutora rwose uri kubona yuko ari abantu bacya cyane. Uyu Kamara HARISS nagushidikanya arimo aragenda satira cyane ajya sata burenge witwa Donald Trump.